unconditional love ever? Da li mi uopšte znamo šta je to bezuslovna ljubav? In a consumerized society, it's very difficult to feel unconditional love. U ovom potrošačkom društvu je jako teško stvarno osjetiti bezuslovnu ljubav. If an animal is living, it's a favor of human beings. Ako je neka životinja živa, to je kao da je živa da bi nama učinila uslugu. If a tree is surviving, it's a favor from the human beings. Ako je neko drvo preživelo, to je kao da mi ljudska bića njemu činimo uslugu što ga nismo posekli. If there are birds flying, it's a favor of human beings. I čak ako ptice lete, ako su preživjela naše puške, i to je usluga koju smo činili. If there is anything walking, crawling, flying, it's all favor of human beings. Znači, ako bi bilo šta hoda, puže ili leti, to je sve zato što smo mi učinili uslugu da i dalje postoje. This is not unconditional love. To nije bezuslovna ljubav. So we need to learn to be unconditional. This is the problem with human beings. Mi kao ljudska bića, znači, moramo da naučimo da budemo bezuslovni. And the nature is always ready to teach us what is unconditional love. Only if we can see and learn. Priroda je uvek spremna da nas nauči šta je to bezuslovna ljubav. Samo ako možemo da, ili ako želimo da vidimo i da naučimo. A tree or an animal will show you what is acceptance of life. Jedno drvo, jedna životinja pokazat će nam šta znači prihvatati život. As I said, every animal is at the mercy of its owner, but still it doesn't display any kind of reaction, rejection, resistance. It just accepts things as it comes. Svaka životinja, naše kućne životinje su otprilike na milosti i nemilosti svojih vlasnika, ali one se nikad ne opiru, ne zahtevaju stvari, nego jednostavno puste, prihvataju sve kako dođe. What is happening when we resist things in life? Šta se dešava kad se opiremo određenim stvarima u životu? We become unnatural. Čim se opiremo, postanemo neprirodni. Acceptance is natural. Prihvatanje je prirodno. This is the situation, I accept the situation. Mind is peaceful. When there is resistance, mind is restless. So restless mind is unnatural mind. Peaceful mind is natural mind. Miran um je u stvari prirodan koji prihvata, koji teče sa životom, a nemiran je taj koji se stalno opire, ne prihvata situacije, stalno pruža otpor. This is exactly what the nature teaches us. I upravo nas tome uči priroda. It accepts the situation. Okay, this is happening. This is how it is possible to happen, or this is what was supposed to happen. I take it as it comes. Znači, u prirodi vidimo, ovo je znači treba ovako da se desi, tako se desilo, prihvatam to što se desilo. Only now will flow out of you. I kad smo tako u toku, te energije se ne opiramo, samo iz nas ispliva ljubav. In that mode, what is the usual question that comes out? I kad funkcionišemo na taj način, šta je jedno običajno pitanje koje će izaći iz nas? Not what can I do for you. The question will be, what else can I do for you? That means you're already doing a lot for the world. You will ask, what else can I do for you? How can I make my life more beneficial to the world outside? How can I make my breath more effective by serving the world? This will be the question that comes from inside. That makes you complete. That's it. I pitanje prirodno koje izlazi iz nas će biti šta još mogu da učinim za vas ili za tebe. Ne šta mogu da učinim, nego šta još mogu da učinim, jer smo već počeli da nešto radimo. I znači učinit ćemo sve da naši talenti i naše postojanje bude od pomoći drugima, da iskoristimo sve ono što imamo da damo svetu na najbolji mogući način, da dajemo iz sebe, od srca. You're not homeless anymore. You're homeful. Homeful. Wherever you go, it's home. Više niste beskućnici, nego sad nema da provedam moja igru reči, ali imamo uvek taj svoj dom u sebi. Puni smo tog svog doma u sebi. You are at home with everybody. You are at home with every situation, every climate, everything in the nature, every bird, every animal, everything is part of you. You are at home. I kad smo kod kuće sami u sebi, onda je i sa drugim ljudima, životinjama, situacijama se osjećamo kao da smo kod kuće. All I'm doing is showing a mirror to you right now. Evo
Sve što radimo upravo sad je što pokazujemo jedno ogledalo ka vama samim. Look at the mirror and decide where do you stand now. Pogledajte se to ogledalo i odlučite gde sad stojite. The moment you know where you stand, you know how far you have to go. I u tom momentu kad shvatite do kog ste stadijuma stigli gde stojite, onda znate koliko još treba da idete da biste stigli do te destinacije. We will have no interest to impress the world. We will be using that energy to complete ourselves or to bring in the completion within ourselves. The moment you are complete within, the whole world will see you anyway. You don't have to do anything to impress the world. Your shine will be sufficient like the sun to nurture the world outside of you. Da kaže, sva ta energija koju inače ljudi ulažu da bi impresionirali druge, da bi se dokazali u društvu, tu energiju treba da uložimo u to da stignemo skroz do svoj dom u sebi. I kad postignemo tu potpuno upotpunjenje u sebi, tu celovitost u sebi, upravo ta energija kreće da isijava iz nas i sve ono što smo želi da postignemo na taj pogrešan način, impresionirajući druge, ćemo sad postići samo to što živimo ono što istinski jesmo i pustimo da ta svetlost i ta ljubav isijava iz nas.